Capnavu Paziwe, Kisokasaga Zivu, Pugos, the Ulavodi, or Solivi, Chegasala, Aterino, Catholisha, Probiego, Chata, Silido. Homejo Toida Modi, Ugo Ekazek, Husia Gajajo, Kawaike, Sigitu Venogo on your Dar Hobazolike, Tisujao, and no Mimi Vodazita, Mubagadala. Kekilomana, Ubuket to Siligasi. Uto Creu Ratcha Pumaro, get Joga Muvaligador, Shoga Kribasam there you wouldn't get Sigado, Mukemberry gets a mito, me Petsuya Gazago, Pekawagados there. Rido Gazago upon the first Genu Ledogaza, Makimichi, Kajas Sebuzo. Brian Rosner, Diliviga Batamigo, Pugaza. At the cross, we see not only God's love, but the seriousness with which he takes our sin. Crusu Mohogasiki, Ugo Okapanapa, Kekriesus Rabi Muyamo, Dari, Kapanapo Ugo Kapuma, Kidabo, Lake and the Siasi, Susari Muyagacha, Sigizibo Pu. Ugo Kazedi, Tali, Se Kesisodi, Silido, Terry Uliro, Taliku, Chris Sedi, Hisra Se. Anipu guladome, che mezziga ci siri, tengabie pozzaladome, poppi gulali vime, a che pumala po gua, a cie po guladome, po cie zibi be kugeza, a sigilasdome. Anipu guladome. Piekula lievine.
这里库基布的希特菲pengu，你不接受基督基布的。这里库基布的pengu，阿吉苏库斯贝基么，我里头个不得是的，就是这里。耶，基督啦。
ke chatseledo hego ke krie ke penyofa ke tezie kapie ntseyawe jedo hekobu tsali ko nunuri nkrusu rakrala likevi no sununu hera tsekesa hakolari nipu npejewe hego jedo mhodzinu vorya hego ke puma ke kri ke tsa sedi deri hego ke tezie kapie ntsesia nyo Jesu Krista lanu hego bun mhodzinu thalikevi kapie hego tsekesa ki dejashi munipu hego bu hako leke rzawa hichi hego bu ke phumari leke mesile ke dola no suko no zosheri hego reminds us nipu no vi no ja no hego krie no hego ngumejeya no hego gesa hebaya geta ke penyofa hesemu ke shoke je kapie hego tsia no hego gidia totsi geta mun ke tsi ke viti son he ke sabaya geta hakola hego ke tezia kapie ntsia we nipu hego chedon hodzenu vorya hego nsie zi tseke tsenu nipu hego dia totsi le modaya nongu mi jedi hego ke jovasiche hego kizu krie mu hego tu hego jaz leke tsemie nongu mi jedi hego ke jovasiche hego hodzenu vorya we no hego si hego pule ke moko no sukori pet tesi keta ke penyofa musala chedo hego kikem hedin hodzenu tashi hego kepele thauri kikem he ketsabonu tashi no sukori siwe musala nipu no hego ngumi jedi hego rtsuke salasje no hego chathasje nipu hego bu nsie zi tseketa nsidi sir ketsa temie sala hego bu nsie zi tseketa hono hego bu sudinu lhusele gedo menyodi lhusele gedo no hego kruhisje ke phuma thesu re thor geza kizu thesere thor geza la no nipu hego te chuda yamu no salangu mi jedi hego kruhisje sidi hego bu nsie zi tseketa hono tsese tsdi thasele gedo mul husele gedo no hego kruhisje hego nipu hego kikru no zo sheri hego sheze zriya dono zo sheri hego ke hego mu nsike motemeke krabawe musalano nibu hego bu ke lu thaunuri lu vidi mebu hego ginu Jesu Krista ke jeri ngusa sio hego bu njapu tseke tseko nuri ke vavu bade hiche deri nibu njapu tsele ke tola no nunna suri khapi hego patte kori tsese din ki chayawe chedo nipu hego pori ke krike tsenu lerbe nipu heko nunari ke kri tsenu vorba heko be mesidi nuri vorba mokisi nipu no sokori petesi sala heko bu chedon favor ke tsepe ko bunu zo sheri nuneri ngu ke litseche mun ke niri ngu ke litseche nipu heko donu homye shomeje ke tse shiketse ba homye shod cha ke tse shiketse ba we nipu ubunuri not sake so hosya getza mono daru ke si thou getza supele tsadinu inginunu ke so horingulye rofuri so holie tsumori so hokelie tsedin kichaya nipu heko hake kri ke tsunu heko phafu getza shiketseri ba homye judie tseketseri ba homye daru die tseketseri ba nipu no ke ko thou getza ke penyufa monoshe prasali ke vike konjenu ba ke tselano nipu no uko kruhiside ko bu nzakeli je munginu no she prakete ke lu hauringu ke le tseche heko jorali ke shonunu heko phafu ke tse shiketse ba no salangu mejedi heko kruhisa heko jorali ke shoha kori thapi heko pekye se che ke krilam no heko hokiwo simodaya he jorali ke shoha kori simodaya salano thapi heko pekye sedi heko busukum ho koli ke vi no ke kori khapie heko tsseje je don favor ke tsepete hakano ke hu ke ba online no ke hu ke ba pette ko bunu zo sheri nginu no je do camera ke saringulie nginu no je do nipu u pepibe u bunu nipu ke pelenuri lu pesu sasli ke vi suringu ke litse no jape pastori tsa poche do ndie sedi ke zaketa hakono zo sheri heko bu rennalie shidi heko bunu thumenyo sasle ke do
Pupe su sasiligedo, no Yokope decoratsike salasemu, pastori cruhisity. Jado Terian Nutella getzo, Yokorosho Tiho Kapie, Mpelesiawe, Jesus Christa Arakiliusa Sidi Chaya. Amen. Balervide.
Mati tenye ne buza chaje siro kapie nye tsudio. Faya zoje siro nye nguli dio. Ketuya zoje siro krisha nye tsudio. Si. Ngo jido Noklak district rula chalido. Chageta maza Noklak district je hoyo keza sadi ingo kize chalido we. Noklak district li ro 2017 kino district salye. Sashe Nagaland Nietu Toza district gude mu Myanmar zedi tiriacha nyolhuli ro nye hipingwa tepa kriese sashe pokezali ro kilometer nyepo kribodi hipingwa kenye Nokla kijero metimosi sala theme krase mu theme kragechala tekhulie nalie mu Desiri Churek Gebasi Metzatiki Temigowe Utyo Ukinuri Zemi Chegatsatiri Zeke Sedayasi Noklaknu Tetsaki Kriya Gekramhidi Lesaki Gebagonuzoshiri Gepeta Zagezala Lesaki Mu Lesaki Horo Semenyori Mobadaya Sala Lesaki Premier Mumi Kronogo Ri Unono Prala Unuke Mejebaya Siro Solano Nichumie Gekrari Lesser Promogatari Tsayasi Noklaknu Cha Gorivisemo Kilometer Hipingu Hisorubo Tagetola Bavado Pingu Sorurita Yashi Chagishola Magviki Hilie Gevigo Nuri Tsele Mobataya Noklaknu Ranapetenu Health Dispensary Bapre Deri Dr. Mie Bamo Getala Ketchemibu Kimeje Kerkrawayasi Myanmar Penyo Getala Darukeshori Vorese Noklaknu Darukeshogoliro Pete Myanmar Twangsang Mu Kipri Zatinu Voryashi Mu Daruketsako Udaru Kretchagetola Mar Rugugetsuri Krapiasi Noklakla chageto kechanu negoliro dieva hago kezasedingo petegezedi chalidowe Poliro kepenyofabu kihukrtako krohipie ubu kepelenu chasecha utemigo krohilegetola chasatyo Noklaknu disi mu tanamigo bu ukom hato chamenyo mu chapevishagetola chasatyo Sorkari bu hato chakejgo chapie Noklak district nu Chashaketola Chatio Sashe Noklaknu Gidja Menne Sala Lichimie Kemejeba Sala Kipenyofabu Gidzu Chakesho Sugotsuгetola Hagola Chaledowe Ingo Petegezedi Kechatsaledowe Higo Gekrie Kepenova Higo Getejie Tetseteruse Modzunuboyawe Noma Petegotsus Muragoseduya Higo Buri Tiri Vishahodi Lavodi Kezedi Nipum Kihimeji Meloli Giviti Horipi Higotus Higobu Noklaklari Chali Giviti Higotus Salam Bejiwe Nipu Higo Noklak District Ho Kabiem Pinuvoya Nipu Higo Nunago Noklakla Higo Nuken Hago Sem Pinu Kasiyawe Nipu Higo Kratamigo Lari Chayawe Nipu Kihu Kratamigo Bu Nipu Ukepelenu Chusetsadi Utemigo Te Krohiligadola Nipu Higo Kemeje Maloyawe, Kehumi Kobuzoshiri, Nipu, Kepelenu, Sosetsalie, Metilie, Sulie, Munipu, Mpenodi Luligatolano, Prohisaje, Temihago Buzoshiri, Nipu, no Ukelakilie, Silidi, Nipu, Kelunuri Lumenoligivi, no Tejabe, Whatsaje. Shirohigo, no Glagnu, Ugo DC, Mutanamigo, Buzoshiri, Nipu, Hatogonu. Urhetsudi Renau Krohigets District Krohigets Nipu no Tejabe Gotsuje Masima Leri Biogotsule Nipu Makesho Kagetsogonu Nipu Rena District Krohigets Nipu no Krohisuje Ki Chayawe
shiro nipo higo sorkari higo government lari chaya nipo he government burim hato tsike tsebie nipo district hanu tsesliga dola chaya we nipo petege zalam hage kravo zoleba ya morisimo nipo kekro higori zoleba ya morisimo mu nipo no work to tigono district hozo shiri krohisidi government zo shiri krohisidi ho tsepe visli gevi tsepe hiesli gevi nipo hiesasen ki chasiya we shiro nipo kiza menega zalari le jimi go zo shiri nipo pokere bayasi nipo na hagonu ugo kizu zo shiri tsuke sorhope utsuje nipo shiro daru ke shot zdi u papi ke bago zo shiri nipo hago zo shiri supri lasuje ugo bu hago khalidi fali gevi nipo no tejabe mi popozo tsuje higo bu Poti ho no Noglang district lai chagele la ki teji bin tsia we muno higo ke char na sebo go tsosaje ke zo he kemeremu nipo he papete go kabin pele sidi jisuzanu chasiya we amen ngo cheli ro ma sebo nipu tsadi sebo ke bago ke ngule do we che chatsalido higo ke kriye ke penopa no he sege ba pe te khabi higo tsagasla higo ke teje te te rubin tsiya we sigmor ke sho ke jiri non to bi higo tsiya shiri higo so donunu ke duno yo risela from hodzunu la suje we ke nguge donu zo shiri kage sunu zo shiri in te jabu ba ni ji di jisu krista ke la ke le uzanu chasiya we amen 이거 실 게타기 저와 이거 코디 샘플 스쿨느드 라즈바글레 잡게네 세케자스도 보티하우 우고 게임 다이렉터 부 세케스 메세 다리 보 보티 카베아츠 게슬라 포페제 테포고 그렇다 라즈하우 디제 하허 메지디 제테 April 26 to 28 도키 코디 샘플 페사마 누누 베발레 무 하누 혀고 미 해핑우 베떼게사 미 해핑우 버디 게프콜레 혀고 네고게 찰라 혀고 화베떼 크크바디 혀고 무 게프콜레 테자게 그랑무게레 티슬레 미 뿌리 게 쇼케메제 머리 티소티로 배터리 게펜여페 고게 차켈라스디 츠메디 혀고 게후 크크레겔레 시케자 찰레웨 시로 보티하우누 게베타미에 우고미 테프 버디 혀고 베타사 무 마케 크라케 부스웨 데리 자예 크로볼리로 김헤디 몇 번호 우기크루 차타다 이시게자 스셰
기크누 몇번호 자 서석에서 이시기자 주로 기스기니 타우무 몇번호 서서mor가쇼 이시기자 그러고 서시에 기미디 우세요 누 몇번호 우자츠 서머쇼시 이시기자리 게불레 게펠레 무 마토 이시기자리 게불레 주로 우투스호 하우리 메야 토바 솔라 우스호 제리 게불레 주로 기미디 제트누 우소사이티누 마케쇼고 베르모쇼가 이시기자리 게불레 주로 게톨레스누 데니엘 무 조시안 네제 하네하 우네 게레테고 우네제 탁게 하와 게푸페디 셀레디 혀고 차타게레 첼레웨 시로 혀고 프로그램 하우 츠겔레누 우케회 포티페 테누 테모디 혀고라 차게발라 파파 테부 크레겔레 첼레웨 슬라 우케후 베제케자 부시야 시로 게후 크르타고 무자노 크르토고 제바 네고자비 터 서케자 서서 부시야 바후시리 자노 크르토고 네고 펠레 게스게미디 네고 테메고 차타즈버 혀고 겐누 스케슬라 네고 베테고 베제후 시로 풀타임 고리 우고 게비 토세디 파베테누 혀고 크리히케슬라 게베제 부시야 시로 게임 다이렉터 무 우고 파스터 우네 게비 토 카스디 혀고 라 파하스디 마츠스디 게임부 바 크레겔레 파베테부 포르투갈에 시키자 칠레 바후시리 파스터 베제페크리 게자 스스푸시야 제바 라자하우누 포케비 토 카사 포티포자 무 포켈레 케메도고 봄하르기비고 빠따 카스디 겜부 크레겔레 바후시리 파스토라 크레겔레 시키자 츠호 슬라 파스토 베제 토르게자 부시야 무 네고 게차티기 제리 혀고 바르크라 사바제 이시키자 부시야 시로 혀고 게페크로켈레 티하우누 혀고 게즈디 게부토 크레레 게비츠사 조게사 잘리 무 게메제 누누 이시키자 제도 시디 길리스도 무 혀고 길리 베비 필렐 호미제 데리 네고부 보데차우 런너 게미뇨스지 이디 네고 베테키 차서야 베테페제
저도 그토디 프로젝트도 리로 ngo pastor lesson mezidi market soko lesson da no presedo market soko tutte pengu kusoku gertinye nu vo hidye genye gazo market soko tutte pengu kusoku gertinye nu hidye genye gazo potsigi tugi kebau apostle ko kepetsa ski pizza kaza to mato se sheta pomu pozeketo pete soko saduki ko krozo uro se di apostle ko tebie kidiki no kawa deri teva nyepu dilemye povor kidiki charyo khrasadi uko zepar di she reshoki nu votale di temye pete ko ki Kerhipur dilia hago pate pusle sita uka hau sita te tisotie to resokinu ledi me pethabata pizza ke zau mu pozakro vorle te uko metsa ke hunu Israel pehme pate kies sidi ni ketepie ke dikinu sedi uko zevor nu Deri resokinu tenago sunu voze kediki nunu uko ngule muta sala uko lavor di puketse yevo kedikiu khazabi badi ngule mu kediki kefeko peteri chare ko fethazo deri yeko kikha khreleru mi puri kinu ba ngule mo sita Jevo Gazako mu Rashoki Kefeko Mogazao Teze Hausilete Apostle Gogi Gedipo Tsiti Si Lele Mobata Siki mi povor dishe Hare Nico Gediki nu Kapi Kabako Vo Rashoki Nunu mi Patabate mi Patatate Sita Sala Gazao Rashoki Tanako Zele di uko Petsoa Modi Zevor uko Mebu Kechepia uko Vagatser Prikatala Siro uko Zevor Kehu Mozanu Tale Te Pitsa Gazao uko Kesodi She Ye Nyekobu Teza House Peta Henu di Nyeko Kabisha Deri Nyeko Kepata Diopia Jerusalem no Kazawa Mu Temi Hau Jepie Hegi Suto Medo Bate Sisa Deri Pitormu Apostle Goe Uko Diekeladi She Ye Temi Keko Kehuko Kiri Ukepenyofe Diese Moroshuko U Putzanyoko Kepenyofe Nye Siginu Pogukewa Jisu Tsepeshilete Uke penyofe se pezapie pozaza sele di pobu kertau mu uke lage liu selete sidi pue tenu ke digele mu ke puma ko vakele pie Israel seketula mu he soko zapu kozo sesutue uke penyofe podie zekele ko sekese ke mesar fu rizo sisa uko hausilete uko nur pepe uko dukshiwan sheta deri metseke hunu farisi me gamaliel ke tezo ke patabo temie pete moze teru via ke jao shetale di mie temie kobu ze chazu patanu seshepo uko ki hare Israel miko nyiko temie hakogi Kedi Potsuto Bashi Manuleji. Yakrilamona Tieza Theoda Poto Pose Mi Podi Shir Nyeki Diemese Pusheme Zigata Ze Rakrabato. Deri Podukshiwa Mu Po Shiziko Peteri Ho Ketsurewa Deeds De. Poshe Lulu Pragatsu Nu Juda Kalilu Lashir Mibu Poshe Mezile Pori Sheta Mu Poshijiko Peteri
ta uke tora simote sala anyi ko ki pusutu hau nyonuri themi hagogi nye ke theleche uko khaswale ke pilamone hatho hau mori tsegeze hau themi kinu zoli ro thale hotato deri uke penyo fuki nu voro nyeko soko penele kenza nyeto uke penyo fuze ke pershe ke thazo tato sita site uko podier nele sidi uko apostle ko kiela zevordi uko zoa mu ko bu jisu la sepu sa hinu wadi uko bu tota uko metsa ke hununu tota ze uko nishe vota uko tezasula ke mejedi za sepke uko za tsele di legatala siro uko tisonye reshoki no mu honye ho kinuri jisue kristao zo gatse se mi pata mu pu mi ke bazota tsakazo que bthau ke vide no bible passage promenyo segasla in pezie Yesu Kristaur hakeli uzanu vorga ba pette ke lucia homie poti ke chasinu u tho chazu ma tho chududi ji do poti ke chasinu la vor ke pe krobaro unidi ni zeli awe homie ke rie chadi ji do vor hakya anu ke pe krobaro u ke huzanu nu mu Yesu Krista zanu nu ni zeli awe mu ni ke hira ka baki uki hu hawase ni ki hu chudi ke per krovoje ke zu suri se ni ki chasiya je do ugo pesechu chaza sala a promenyo mu rnali wa katala apete sidi perpetala ga su chulode deri ugo jiwa makachu ko lesu nu ke ze chaye ugo chaye bu pemadi ke pu vor ga ja mejidi je do ke zidi ke thodie hau ha ke pulali na tha ji do di ke putiu sewali ro ni pu ke kratari sedo sala ni ke huburi ke krimori chazu ke tha ha to cheka ta buri ha ki halerdi ke ze ke pekroba diur na ba mu do jbadi ni pu ke krachau selije ke sui se ke pisila shya tejesi ke liye 2024 che haunu india li ro Christian persecution se godunu ke khotho kerponu baga su hasile top 11 India li ro top 11 no ba Christian persecution country go mohosli ro mo Delhi nu Christian society bo baya United Christian Forum igeza UCF mo hago ali ro kepele me go kim hedi ke me jeba shi ge su ha study chbaya mu ugo e pugaja jithie January February mu March me cho ga middle of March ka cho ugo e theje pugaja vakri budi he soropo kepelemie petchagaja kepelemie gi violent incident bagada suhapu in 2.5 months 161 violent acts against Christians suhapu report vo ugo chomogaja ke kari baphido deri tichi theri gi joshiri kepelemie petchagaja cross segaba suhari silie kepetse ke segaja ha ugo lesson mejidi puvorje moche do joshiri suha kepu pedisasnaba persecution ha ke puya mo kepelemi book persecution ha je ke se heje igeza resedi uke chari chaya uke chanuri se chabaya deri ma boles kanuli ro ke thodi pragavogi persecution started as the church started kehu se desmu chabagamu kepetsa sedigata suha ugo lesmor with the beginning of the church and the believers witnessing Christian persecution started ugo chapter senu pitor japuchagasa suha pralie musuliro
kepele kiriet thogo sedegiliye mejidi mo suzedi chapter dinu nan ki chatie kratamigo uni mogada suha ringulie chapter dinu pitormu john unye tebie ke diechgowa tejeri silie they were jailed because of their witness mo chapter die thelagi mohala siliro pitormu john unye ke degaja nie japut saro kimi chebaho ike jase uni ke degaja threats kakasha suhari silie deri sizoshiri pitormu johan uni mu kepelimi goe kekro thogaja suha chabazo mu tefu seri japut chazo ke suhari silie mu chapter die verse repu haki mohosiliro they continue to preach with boldness mit shemodi tefu sezodi japut chabazo kada suhangulie deri Jerusalem no kehu memu kepechuri kramimi gaza soharingulie salano a tikino ke pugasha midi potike krata ke meji gaza kepetsa go ha cha ather hiwaje ke tari se chabaya deri Bible mohosiliro kepetsa je ke segaja mo hile gibi ke ko khasa mo gaza se umeje melo gaza suhanguliwe the Bible talks about facing and enduring persecution and not avoiding persecution or suffering. Salano ugo pagacho ko lesa ha hoverje mu me homimi mu premimi mu simimi mu uka chasa nipu ke meje ga za vorzo shiri abu hile gibi ke ko khasaje ke zo su hase chago mo so gada su haleba teje bosi gile mi boe potho pokelhu liano wada al hubari pochaba mode sigada uvikode idi boe he wanted to commit suicide. Salano poe ugo city nu lugaba city nu building care create tho po musha mo sunu tyokodi po prushidi po tho po dukriwa ka to su halele sala po sunu tyoko elevator uvi mo gadala po step nu tyoko tyo zokodi pongye seda deri po khozo dodi po kholi sidi kho to zokodi building sunu kho terrace nu kho choli sidi phidi po henu mo hosru et how te chudaro hilideha rizaliteha idi potopo kipudi poe pesila razi kepelemi ke krazo shiri kepet cheze ke sekezuno hamhira ya pitorm hedi ke seke chozori apido ibaya tefu sebaya deri ke se crew ngugedaki miche ke chadaya. We talk so much about suffering, but when we come face to face with suffering, we fall back. Ugo, 2nd century teacher krikinye ki kehu kratamigo Tertullian igazami poe haigazati bo pusha mo hatigi kepele migo book kemeje segabati bunu kepele migo persecute segaza losagobu ugo tetsegelie sigetritsi ugo me gigewa sigetritsi tesa tepelebadi ummo gi zasitsegaza sigetritsi idi kepelemigo persecute sepesho segabati bunu Tertullian gaza ki hukrata hawa pugaza kill us, torture us, condemn us, grind us to dust. But the more you mow us down, the more we grow. The blood of the martyrs is the seed of the church. Igetse dibo pusha. Hego pecha, hego va, hego ge kriwa legivi. Do ni otot soba legivi. Deri kepechu kramimi mu hego kromimi zotyo. Kepelela uzie pe krugashogue ki hu ziuzo. Igetse dibo pusha. Kepetsa kramimi mu kihu kromimi gelie jesuha kethodin ringuli sla ugo persecution Christian me kepelemi petsa gaza ha kramimi zo shiri miche morivi nye ketsu swahile kepenyo fa ugo cross zo do deri ugo mi popo gaza u kelhuti nu hai ketsa jege sedamo mo se simo I don't know whether I will face such kind of suffering and persecution because of my faith in my lifetime.
deri kepelemi pete zo shiri u kelhunu u kepelela kemejes mo zo shiri kemejes mo sho zo shiri we u do tsba mo sho musuha hele gevi ke ko kepenevki chamo sho we je do pregelia passage nu tejesi ke liye kepelemi go apostle go mu kepelemi go japu suha kramimi mu vi ke chmimi mu zivo ke jago mu saduki go Renaki Kepeleki Sadia Katamigo Urokada Suhapu. They were jealous. The high priest and his associates were jealous. Verse 13, Verse 13 Tanumugilie Apostle got Tebie get Diechagava Suharisilie. There is Sigaba Donu, verse 13 Tefanu Mefe Di Hakim Hoseliro Tigi Dilime Boy Vordi. Kidiki kikau krashawadi apostle gobu lavoja putsabagada suharisili idi jaileruwe kidiki mohoya gaja chapahiwe ugo mo fagavoki ugo muli moda ibaru apostle go lavodi kershoki nu meye melodi tepus seri japuchagaba ugo verse mefe pengunu mulalie sibaru apostle go mu ugo sijigo tezelavo Sanhedrin hodzunu ugo ketsogaza suharicha mu sutiunu apostle go michemozodi tefus sedi japuch meye melody ugo japu khagaja swanguli mu temego ugo dukriwa dosieda ugo dukriwa ga dosuha hrsida hamhodzili ro ugo petchagaza ugo tebike diechagaza suha hervorde verse Sere Hakim Hosliro Apostle go Dukriwagado, Katsori Shrada. Deri Hautunu, Gamaliel, Igaza, Sanhedrin Nukratami Boy, Siri, Ugo Yapiesa, Mu Bojapuginu, Ugo Dukriwagado, Paraha. Kali. Isibadi Telano, Apostle go. Verse says they were flocked, isi, Muhawa Kenyokapudo. Ugo Vipesho, Sawadi City Ugo, Ugo Kawa. Deri ugo ves sesidi ugo kakasha haunu ugo ni siri diolavo japutsegada so anguli sala tedze ugo verse ke tininu mefe hidie kininu mohosli hago anguli jido ke puli naga za chadie ba deligi vi japu ke chunu chathakrobo ke puli na ba principles of gospel witnessing some principles or 4 principles of gospel witnessing deligi vi japu chega chunu chakrobo leba mosho ga chakrobo kiri uliro Gospel witnessing demands fearless obedience. Diligi japugache mit chemodi diese chia. Gospel witnessing demands fearless obedience. How verse ke theninu me fe tefa haki mohosnata. Ke theninu gili zievugaja tho pomu pozeke dio pette uko roketa. So asili, sidi apostle ko tebie kidiki nu kawa. Mo hautiu nu, ugo chikinu ke pugilim hi, ugo tebie ke diye chawa zo shiri. Ungo kazunu through divine providence, tiki dilimi poe, vordi kidiki kau krishawa mo ugo lapadi, ugo kidiki nu tio palemo lapadi ugo japuch bagada. So anguli mo hauliro kidiki tigi diliuro ugo kipudi nego kershoki no vodi kelhuka sa nguli geta how hase japutje isi go to the temple and tell the full message of this new life kepetchagaza posiepo deri chiligivi pette opportunity yobonguli mo kepet apostle ko labadi japutse sebagada suha sisha hakek kanu atyo ar seba hakek kanu atyo faga saba japuche legivi chakek kra baya deri excuse how ha fala lagada suha chiya muke pele mi ke kazo shiri japuche legivi ti haguno zushi utho umez fagada suha kadaya mo mi ke kazo shiri japuche legivi ti parzo shiri Japuche gaza sa pastor mila, missionary mila, kehukrata mila, alamo, igaza se excuse sewaya.
머리 게메지에서 모셔가지고 뛰고 놀이 머리 얼베 버쳐서 모셔가지고 뛰고 놀서 시리 머리 인 컴포트 존누 뼈바디 잡붙여서 모셔가지고 뛰고 놀이 우고 메지 우고 excuse 가가다 수하 치다야 니고 더 피슬리지 저 알아 못해 이게자 마 아부 저거 좀 피해다지 아부 하기하 아 도츠발리지 이게자 세디 우메지 쳐야 apostle kom hidi diese tsese ke dosa uja mode full time milade ikeza sedi umeze tsaya atholeba salap kepelimi ke krazushi even with the safest of circumstances we still make excuses not to witness india no mike kra ukepele la ke betse ke sega tsaba ugo agia ma ke kanu early japuchli ba de suka zozo shiri we umeze fraya ga ja hawa nguli mo jithe ti chi hawno uke hu z prakata pe debu japu mi tsmo sho ga za nke bara nke vura krista ke pele hawa seri japu tsmo sho ga za se honyo cheba mo hawa ugo bunu te pusale mo sho ga za chatha bo ga za su haledi ke penyo fa ki ukha ka sala sekhe bible verse po a presero miche seraya musuli ro mati thenie me fe po a se nyepu idike ya ga japete kidi tigi ke dinu le prelil ho isi deri tigi ke ba apo me doko chia ga zamizo isi everyone who says lord 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 will not enter the kingdom of heaven but only the one who does the will of the Father. Ugo kepelimi tsudi nipu ibari kepenyo fa diezeu tsusemoliro. Kekrimori tido kepuga ba oliro japu ketsunu. Ugo nipu diezeu tsusemoliro. Tigi ke dinu le pele ke lo hawa ke thodie mojisue potopo dinu puga seswa mulie. Apostle go japu chilegi vi chapet dinu umeze fada modi kreba modi topika se so anguli we mo tietio no ubu sizoje ke so puzo ba mo de chilegi vinu no meze fada heji japu chilegi vi chak hu bunuri umeze fada modi tefudi mi chimodi diezeu no pisije ke so puba gospel witnessing demands fearless obedience diligivi japu ke che mi chimodi diese chia chakeniu gospel witnessing involves courageous proclamation. Dilegevi japugache tepfudi prashya. Diezetsadi togasha suhapo. Deri togashu unu pralakasha. Meye melodi michemodi pragasha suhari meye. Verse Serakini Hakingugile Pitormu apostle kwe michemozodi isi. Diligivu sepugeda teje suanguli. Hamhodzo zoshiri pitor zepugaja verse chapter makachogo chapter semu chapter diagi mohosiliro. Pitor Johan unye kershoki no tofogajigi mipo krokeja mipo chatulia kan mogaja mipo chika shohoga je ugo hajuri ke pulide. Mo sunu pitore meye melodi tefu sedi deligivu seja puchasha mosunu temiego pitor mugajiki ketodie pugaja people saw the courage of unschooled ordinary men isi pakesimie rimo mia miezo Deri tefu sedi japutsbagada so angushidi temigo ungoda. Kekla mona hautiu nolirom hake simie hake simie zomoliro hasika momie tefu sedi metsuno sier dipuliamo. Educated mu uneducated kesa hawa sekokrit tu kesa suachia. Metsuno dipudarom hake simie puya deri mia miro metsuno dipuyamo. Deri pitore tefu sedi japutsa kesa hunu temigo ungoda
ordinary themi hawa mia me themi hawa ma si ke mo mia hawa ki me di tap sedi pu bada shi themi go ungo da derim habo sigile they realized they had been with Jesus themi go legele bitor mo johan unye jisuze to ga za themi su halele mo su haginu unye ke tefu vor ga za go silie mo sala tefu di zapu che ga sa honu tefu di diligi prakasha hawe jisu ugi ke tyo mo ke penya fa ke ma sar fa ke ko uche pe ko sia ga za honu nu paria ga za lesli mo so ugo apostle ko zapu che ga za verse sernu nu se di ha ki ha ba yo bo mo ho se pi what was the nature of their message what was the content of their message ugo zapu che ga sa diego mo kim hi ga zo ko pu si mo ha ha fodi ugo gospel message you met me chiga ba so hamuli verse serenu nie po gugewao isi apostle ko e pugaja nie go e po gugewao Jesus whom you murdered whom you killed temi ke joe pu met chiga so hamuli prakashanu apostle ko e tepu sedi michi mozodi nigo gugawao nigo edukriwao isi temi ke jo hawa pu met just man's guilt hawa pu met just so see verse sernu signu pu gugawao isi hanging on a tree jisu siegasha hawa pu met just go message no so see jisu cheper hilete isi God exalted him to the highest. Jisu hilasi gada. How hari puke message mu uko message nu verse sereponu. Sidi tenuke digeli mu ke puma ke mi go vakeli pi Israel siketio la ko puke shasu hamuli. Temie zao temie chesemo so ga su ha pu me chese. Temie ke jo pusha Jesus sigata su ha pu me chese Jesus hila sigata su hari pu me chese mo we ki di bo chili mo shoshi su hari pu me chese mo gospel message you mechidi pu ka sha dili ke view krewa mo zodi mechidi pu ka sha su hanguli bold proclamation how ha Krista gi bageli mo ke me sar fu utse pe ko ga shi ginu te fudi pulia ga so o go e miche mozodi ja puche ga so hanguli haki hazo ga za hostile situation zeke sezomo u mi u petche ke peli mi petche ga la ja puche le re ga za sika zeke sezomo deri athor krakababo haja DTS chegabagi Punjab nu vodi ego North India nu Punjab nu thekresela vodi ja puche sa mo sika za tigo nu Zitiki theology promo kepenyo fa diary sipa sumo mezri pibalo deri ego DTS prelidit tekrasela North India no Punjab no bo mu Punjab no liro zitiki Christian me presence suha tasse pastor me boro letomi boro polesiki sedesidi voto no japuchaba ya poe hego zedi ernago no vo Japuche ga su har kaba mu erna go nuli ro Punjab nuli ro Sikh ko pekra o ego erna luki ha ki fodi Japuche ga nu pasiri mo experience riba mo kidi bo se pudo shi suhari metsmo deri chaga ba su hazidi vo Japu ga nu ke penyo fe ke tefu mu die ker krese utsu di ubu Japuche gile suhari erkrabaya mu nyepu e su chse yazo ugo dono zo shiri chazu badi mission ha to chiga bami chazu badi kapelmi petchega za tetchego no japu chiga bami u japu hawa pu bazo nyepu gi thagile u ke chachagile mu ke me sar fuke ko u chepe ko ga shawa gi nu te fudi japu chile ga ja chile lonie pulhel lonie ga zo gori puli ga da mu chile lonie ga zo gori chile ba ga da suha silia Sala diligi vija puga che tep fudi prasya gospel witnessing involves courageous proclamation tep fudi pusmo shaka suha bawe
chỉ đó nó mua u thô ốp cái salak hè giáp bút chỉ là cái gì opportunities cái cả barrier zo mu bazo haki azo shiri deri u tinu nu pugasha pragasha suha sret thorzo haki vibo se Jesus si ke momie zega se ukro he ke sha suha ke huburi selian he mu suha zo zo tsere mo deri pusha ga do dili give you pusha ga do suha re thorzo mo parli mo da yazo 잡아서 쉬, 도 잡아서 쉬. 뭐 하라 왜 니쁘기 개코 개코 대자차디. 개면 서프 부 우츠페 코시디 왜 팔리기 비조 슬라. 요거 잡부게 쳐놓 개변이 부부게 대프리세 우츠디 아부노 대프디 미치라 뭐디 인자 부츠지. 딜리기 비하 프라스지 게저리세 게 차츠케. 자세우 딜리기 비 잡부게 체 레그모 차크르시야. Gospel witnessing invokes divine providence. Verse senunu se te faki hawanguli ugo vo japuchi ga thanu temi goe ugo telali sidi ugo tebie ugo ketso ga chada Sanhedrin mo hawali ro Pharisee go group pode Pharisee go musaduki go ke zedi ki huya ga ja ke pekro ga ja group pode mo hawnu ugo zevori ugo ketso la ugo ketso ga jono temi goe ugo tejesigili verse se diagi Muhammad zagi ugo kinna ke pusha wade ugo dukhiwa ga to katso suha hsiera ni go to recipe ugo hgile hawa hatso wadaro diligi bi matho hawa ha kya nu pothela chada do ugo tebi ke die chgo do suhari mo di ugo dukhiwa ga do suhar hsiera musu chiga wasie sawada aliro jigi hanu ke pelejapu pothela chada do gila mon krta thogode krta thogo dukhiwa ga da siesa vide gospel message and gospel proclamation mu witness suha side pothela chawada do sala witnessing the gospel witnessing how it almost came to an end. There is how to know fair divine providence. Legamo ungonunu miepo bunu apostle go yapi ke swanguli musuha suboga gamalil ke temi hawa awaliro judamie ke patha mie ke meye bo asi mu thejesi ke poliro Hillel geza judamie ke pathamie ke me thomi bo nyo geza so hari silie mu poe hasi se geza themi bo hasi ni se geza themi bo musala themi go po husia si mu poe gamalile apostle go dukhiwa ke to hersia gi gezi poe sidi themi go khawa idi go kipu geza hadzgi zo shiri Judas gets me bossier. Sidi me cred diemese bossiepilie edi chesedi ugo kemeresier there is ugo hari poti hosie hapurichele mode gets so hari se ugo kipusha verse 10 no pula gets Judas gets me bo Galilee no Judas gets me borisier so riches chesier zo pokrozedi there is suri thale mode idipu sala poe verse 10 tanu gamalile Pharisee go saduki go gipu ga verse 10 tanu themi ha go ha khawaji leave this man alone go but kyoda leje let them go gegla mona ha go ha themi thochga sam ha tholiro thali ganza Judas wi thale mode Judas wi thale mode ha go hari temi hawari thaligenjale ni otho mohoba phi bisi deri podi bo pugasha suhali ro verse 13 how ha ke penyo fa matho boli ro ha pori chebi uko khaligenjade ke chu sorry pusha if it is from God no one will be able to stop this man
hanum hapo pukashuliro, you will only find yourself fighting against God. Ni go to kepenyo fa pechuba gata kepenyo fa ze ki giba gata suha sojo getse di po pusha hawa hami yese mu hawa pukashiginu poe gamalile sia thadi apostle go yapi kashiginu apostle go release ga ba su hanguli hanum hapo lesa mo shoga zo liro. The man God uses is not even a Christian, is not even a believer in Christ. Jisu hisikata ho hapelle gesa themi porimo kamili ro judami kapathami po. Deri ke penyo fe ungo ke zunu divine providence ginu themi ho ha pesebie. Apostle ko yapi ke su anguli. Ugo gamelil jeli ro Catholic ke saunu teje ke krinuri nguli do. Pagacho ko mefe ke nie senu ri ugo Gamaliel Chronunu Paul pom hasingu gile Paul Gamaliel bunu po ke pe thau chdi po teachers di sia ga chami po ga so angule sala Paul do shri Gamaliel hawa ginu ke pe nyofe Gamaliel hawa haris sedi Paul mi ga chami po ri pe se ga so ring ulali sala God can use anyone mu hawa ha go ha pe te zo shri ke pe nyofe japu ga chnu chakrasia ga ja legamo tigono ke pe nyofe po tho ungo ga chnu temie legamo temie shagamo hago hazu shi ke pe nyofe mo pum har ke vinu ungo ga chnu chakrasia ga so anguli sala ke pusi puzo shri apostle go dukriwa do di hrada deri Yesu pelle ke mo mie po bu apostle ko ya pe ga sawa ke pe nyofe ma thopozo hazri te je hawa pushawa ga tar kraba deri teacher cricket ni ga ta cricket ni me se vo ga ta gi English missionary me po EP Scott ke chapi po Indian Overseas tetsekiu no voja putse si asu hasi chomade di EP Scott ke chapi me po Indian Overseas tribal me ko po donu japutse da di por vesedeli sidi po tyo zo kijitu go melidi tribal me ko po huba ya ga su hasi di po sunuvo po su go ki diligi viu se japutse da di erna sunuvo vot mu tribal hagwai uko rungu go piliri potelie idi podukriwa do di puhufleda they surround him and plan to kill him with their spears sigaba donu EP Scott Reverend EP Scott missionary hawe himilie idi poe violin khuya sala poe po violin pilidi idi poe himili po ke chachali di poe violin khuse desha mu poke legili ro themi hago athesa a dukhi tuare asa sie tu da zo ge su halle deri po a potho sie da zo shiri a japut ba di sie da do di poe violin khuse desha mu violin khu ge su hali ro ugo diligi vi chali danu chali khukri bodi he suru 160 jisu ke penya fen nyuzo all hail the power of Jesus name chali suha music khu ge sha suha pulu poe chali suha khuba himmieli di sidi khuba idi poke legili ro ap chali ha khuchi ga jam hojo jo go dukriwa tame che ga lese deri sikba donu chali khuba di khuchiwa di po hi hosuru themi go tribals ko ugo rungu go pete khagawa pete gawa so achasi musun he poe themi ko po acceptsle idi po ugo donu badi japuchli idi themi ko ha ki diligi view se japuchli so apu ungo ga jnu we khagashnu ke penya fa ungo ga jnu cha krisiya ga ha halele mo sala ugo japuch ga jnu uthu program yo rabala ya a hai piro haida de there a hai sri haida de ige so uthu ke lenu u program chdi se khele ga to zo shiri mori Selere ke tao zo shiri utho lady su se u chakhatsewa ya de nye puwe ja puke chunu te fudi u khagashnu ungo ge chunu nye puwe chakrasiya ga ja hawari leseke dilgi vi ja puke che legmo ungo nunu ke penya fe chakrasiya gospel witnessing invokes divine providence cha thelao dilgi vi ja puke che unidi ke mejesia gospel witnessing effects
joyful suffering. How pochawe zapokachunu ke meji ke chu nuri u ke ningulia ka ja so hapu ba. Verse hidinu hidi kini haki hamoshuliro apostle go vogewa vepesho segowa so hapu English nuliro flogged ke cha di su hase mu flogging how ha pocha mo ho ka shiki va hidi mese ke rosedi temi veyase mu vepesho se yasi vepezeba lo go zunu microbo u seriously mo da yase flogging hawaliro high gets a city apostle go betcha tini dinuliro ugo vua isi they flogging hawaliro process u chat segaba ugo lesson more 39 times at least 39 times me vayaje hokibo rod riseya theja si riseya moro garo riseya at least 39 times me vaya move betcha segaba tiu no me go usi simo gada reach yasi high gets a city apostle go ver mu betcha dairy ugo response kidi boga ugo apostle go response ngugile ugo mu ugo bu Jesus za se pu sa hinudi ugo bu tyoda verse hidie punu ugo metchike hununu tyoda che ugo ni se di voda isi ugo bu theza sula ke mejidi ke meje ke tse ke sigile la ugo ni se di vogada so pusha they left joyful despite being beaten ke meje ke za ha ke pelemie zeke sevorzo mu zeke sezo to ga so halespi nigo uki bolese ya momoshi apostle ko mori Jesus siji ko kim he tudi siega ga zo ugo theze petsedi bible no zo tuba mo de church historians ko mori record ke krinu mulia ga za mu mi putu ya ga za theze ko no sigile mathi liro olive si poginu pogu kriwa mibu pogu kriwa so hapu pitoli ro pobu pe phi pe dudi si ka ja pogu gawa upside down pogu gawa so hari sili johanli ro jerusalem nu mibu povo ziegawa so hari pu povo gigawa so hari pu Philip Zoshiri mibu po gukewa suhapu Andrew Zoshiri japut sathadi mibu po gukewa suharipu Thomas jebu gaza mibu rungu bosedi pozi krikowa suharipu Paul jebu gaza romnu mibu Povogi gawa sigazri puya apostle go kepelemi keriego kepetchazega segazunu terhitamo de tefu sedi ogoe kesiga tori pigaja suha les morsho mu ugo jepugaja metchke hununu tyodaje ugo ni sidi voda isi teje hawa sigashiki mathi pengu nu Jisue pugasi die suhar graba Allah isi Jisue Allah minye ko tha jiu nye pesse mu dijidi nigi dika shonio go puro nigo teja ka fathozo isi when people insult and persecute you you are blessed ninilie mu nini thorzolie isi Jisue rejoice and be glad kekila mona tigi ni nye jakha vis sejoto gajala sutiwe Mie tiedza nimhodza ke tyo seje ke siguri pese pizo you see rejoice and be glad because great is your reward in heaven in the same way they persecuted the prophets who were before you see diligivi japuga chunu chathagro boti do ke pushide kirio liro diligivi japuga che michemodi diese chia gospel witnessing demands fearless obedience
Keniliro Diligivija Pukache, Tepfudi Prasia, gospel witnessing involves courageous proclamation. Seoliro Diligivija Pukache, Legamo Chakrasia, gospel witnessing invokes divine providence. Dioliro Diligivija Pukache, Unidi Kemejesia, gospel witnessing affects joyful suffering. Elizabeth Elliot Ze Nigo Siba Momushi. Elizabeth Elliot Liro Jim Elliot Kaza missionary me po. Kimi de. Jim Elliot Hawaliro Pose me pengu me diasadi go me pengu 1956 je. Revesedi ke progenu Revesedi Ecuador nu Auka Indians ko ki diligiviu se japutsu dodi votolie. Votolie motha chabamudi go me pengu pette dukriwa. All 5 missionaries were killed along with Jim Elliot. Tejesu sigashiki Elizabeth Elliot popepilie. Ha to ha tse jizodo idi poe popepilie. Mekakra po khada poe hamhonzu tugi ponyo yobo tenumi yobo Valerie ge ze yobo nguli diba. Sala me bu la vosh to ge su ha se po khade po pu ge se a sedde ge se ha to ha tse jizodo idi poe lavo. Mi chemozo di poe por visit sidi Ecuador nu auko American ko to nu vo. Idi vodi uko petika sala teje pete upul hode ni oto ni tingu ke ligi Elizabeth Elliot je presrivi poe voga junu erna ko no vevodi poe di ligi se japu che junu por japu ha lile. Idi oka Indians ko to nu japu che junu erna ke kra temi ha mi ke kra jisuli bi uviechli idi thika zozo shri oka Indian go ke pelegi zati che se ba teje swasi le mohawliro Elizabeth Elliot mi chemodi punufu dukri ga wasi zo shri poe japu ka chunu mi chemodi tyogasha ke pene fa me do mo chathanu tyogasha hawala nu suha chlewe jido hawa se chage ni pu no across di japu ka chunu abu mi chemodi india ze chseje te fudi diligiviu prasleje no 아차 타서게 돼. 웅어게서는 노 아크로스게 돼. 아부수 합벨리지. 뭐 게메지가 저가 조조시 아부누 안니디 피스리지. 그래서 세우가 차츠게 우거 게르카잘라 우도 저 칠리도 무슨 뭐저 게세디 게페녀 퍼디어는길이 하와 테코 프레시게 니부기 미리는 저스시 아르츠스시 시모 데리 게후부리 디에 르는길이 제디 우카가 살라베 니부지게 베테게 제버보 게세 메츠가 차츠리 무 카가 살라베 니부 디우 무고 차타노 가시게 게 차츠리도메 Hallelujah. Ke kriye ke masani bu Jehovah. Hego nteziawe, hego nzatseawe. No jidozo shiri hego bunu ndie ernaga she ndie yegeli haunu. Tefudi michmozodi kemeje gaze ke sezo shiri. Die zechdi japuche smo shogaza. Dilege vi hawa se japuche gazunu. Hebu 태프콜리 모셔가자 노세 해치스데 해고 타츠토 저제도파 티미츠 루가즈누 하게 크라부 해고 켈레 해고 누비가 타츠와야 게펠레 우누 딜리게 비우 시메츠 레다조 쇼리니푸 하와세 가잘라가즈누 헤미 체라야웨 히 타츠다야레 ndieze unu pichosli modayale Hito heche banunu japuchile givi chabat tuzo chui suri he chili mogaza michi gaza sadaya jisidaya besidaya no heke job vasachi vogadati gunori ni pu no poti ke kri gaza khabi he chadi he bun japuchile givi cha ke kra khraga shati gozo chui he ko be vogawa chili mogata akwa la heke job vasachi de chi do apostle ko kel hununu mu maket chugo lesa haunu tejesi gili mejidi Japuga chunu mi chemodi dize chslegivi tefudi prashlegivi noe he crossgodo pelet chalegivi mu hinidi capacity capacity ga zozo shi hinidi pishlegivi no ke ko se himi pugo tschi india rnagile su hazidi he khaka salapi ncha thaunu india zeunu mu japuga chunu khasiyawe 이거
puti ho ke zedi no hela ke me je ke sha nzie pe kru ke sha mo be che be cha ke sha kha ji ke sha ha ra ka di je ke zedi ke ka cha se ke chunu hibunu ha puti ha se ke me cho cho ha ji non ke me sar fu bu hi tu no ba di hibu puti ha se di न शो के लिए इनसे के लिए मोन लिए के लिए सजे जिसु जन चाहे आमेन लिए तो चीज़ दो कबागो निको बेजिर है कि खोले दमो कोई भी को केरियो केरपो में फेट हिनी नु सरनो केथो दिए हाइदीपु मुउगो अर्न मेन्यो सके सला के हु पोरी पोतु छमोदी निपु निखदाउच मोरी पुहियो केरो पो निपु मोमु पुजियो के जते जोतात्यो सला के हु पोरी पोथ्यो पोरली ले मेन्योदी निखदाउच मुति हियो क्रिची केगिला मना थेमी के हु पोरी निपु मो Zele menyo mozodi, cimukriro su utio uke pejo, cimukritaya isi. Ketodienu ngula ke लिए hakim hi. Sesie potito volete, pue petakeli goze hatsutiodi kebali. Sidi pue sie ukoki. A kemeje katam hoze ni goze chikovoni hau ni na thorvorzo. Kekilamon ani koki puttu shudio. उके पेन्यो फके दिनु सुच चिवोले के मोचे आम हकी पुरी नि को जे हाउ चलाले लके तला इसिता के थोदिनु पुगजा पो नि खदाउ छिबिलिदि उके पेन्यो फ छेश दिबि छिबिए उको चसे इसी के छबो छले तो के क्रिए के मसा निपु हेगो जेदो पुति बाबुदो के मसा होनु नरकादी निखदा हो हाच के च तियाउनु नोए निखदाउ जो के च प्रायवे नोए हिरो फवाच सदी हेबु नगिनु मेतिलिया निखदा हो बे छि के सदी इनके खिंगु के मेजे की दरी सुशी रकाया नो हे वला के मेजे छि के सला नछेवे नछसुनु निखदा हो हाच के जन हेगोबु सुफु नजरी मुरफुनरी मेतिको के लिए Tim yetsuji, no nikradaho mo jasaji, Jesus on chasiawe. Amen. Amen. Sesie po te hiu richipilidi jasha isi, te hiu lar ke tatsalido. Kamasani pu, higo njesunu te hiu ha krigejnu, nrabi kerhi khasia gajar krayawe. No hikejo vasia, no e kerli ke thokhasia, nginu के री के थोपारिया ते हे हो क्रिडो दी दो जुछ के लेती होनु नो हे ओला क्रूज गिनु जे पे क्रूज दी के मेजे जिग जे हेबु ले मे दो मुसिका सालाजे नो ते हे हो मो जस दी हेबु सेगेली होनु हे छका sak ला के ले सो छ बिजे जीसस जानु छसियावे ke hu bori te hiu mu nye khadang mu le li ro nye panu nu pi le di ke chat sa ba le ni tho kim hi di
你不只是那把起，你把努西西做的，你个查车里，我头发个啥事，我头卡个啥了边，你不知里，一地个翻里的位。如果我们把礼拜末说个这不里咯，Krista里边我个那个流出来个么，莫里，别扭个啥里个么咪不，个个只好哈，只要么是啦，所以礼拜日。别个里面，你把那努个查吃吧的，你不儿吃的，我多着吃里去。Romeo Teta, Nupugaja, Sala, Tiawe, Christa Jisu, Nuketio, Kolawe, Pejogaja, Die, Jete, isi. Kekilamona, Christa Jisunu, Kelhu, Kerhiro Fuju, Tio Kepumamu, Kesianu, Asher Palide. Chepu Ketachela, Tejo Chilian Hokatau, who kept in a fair, Chesha. Susa potio ponyo ket sipie bubu kipuma chu mevidi kipuma zeta pochu ginu kipuma pejowate isi sidi we chu pukita diomona rock fakita dio katako kelhununu tejonu chamor sho dio kachugo chili ke dola ikeja ketodi pusha Jisue, Siegasha, Pozipe Krugasha, Messiu, Piligata, Ugo, Leshidi, Udo de Silike. Boriu banunu, ke chatsali di, ke febaji, ke fekabati haguha, se, ke me tutsoba mudi ugo, ununu ke chatsali ke, idi, ke se, ke me tadi chalido. Nipu urchalie, nipu ki, meje melolie. Hahunu ke krutodari, sike me zili givi, sike salali givi, puti hawa, mugilie suhalidi, no. Kake salabi ni puzi leje. Balcony ki homie te he nguli mo ke zo ba me mori ni krada nguli ke mo homie ba me igo ji hasri bi
pe khono homie ni khada mu ti he mu choli mo ga zo homie ba me ni ji khas rivi hato hawa za simu tejozo gamo hato ke sa bo ga za su ha le pressure ke poti ge kraza ugo kenan nadi za si pom hi di sewaya deri chi do ugo pe teri ununu u ke cha chili ga su ha pele mu su ha zidi ni pu the ziezo di ugo te hiu mu ni kradao seke ke thodi nu mugili hawa ti gi nu ke ker ni kradao zo liebie zeleje hawa amozo isi ugo pete ke ma thadi ni kradao chili do me te he hawari ni golanu kruge bar aziula die chi die khoke le thejo ka sawe ni ko haw krip pheje isi ugo pete ke ma thadi ti heuri krile do mo ke thodi nu kile se sie ugo zali bo chesedi ke khoda isi ugo chedo ke sedi zali krata go bu khori ugo tase gile so so Tidogo text nu verse me pete fe the repeator mu apostle go digela disie he temi ke ko ke hubogiri uke puna fe dizemo shuko go ke zedi taliku serepengu ni pu dizedi zesu childemu bete ke zesi tadi su childeme We're
uke penyo funu neu poe ke sienu nu unye pu jisu tseperi la gashu te ko ke fega jau po zie ginu ke chache die chi di ko ke liu ma ke hu bonri nye chepe vi chi shlie siro nye po me do chlie tyo mo jisu krista ginu nye po phingu ki po new chlie di ke chache krista bu zaye cheke liu chlie chi po nyo mu ke me sarfu zanu chasia we amen ke pe si ke za ti ke zyo bo sele do ba le rivi Poli ro voga za Sunday nye mi jonyo ti so jau de Mother's Day sala ti do voga ba go zo shiri mo vor choli mo da zo shiri pe si shidi ke krimori mi no funyo go pe tebu unu funyo zevor ke pe kro presje ke su se ni ki chala se amu voga za Sunday nye ugo ke pe kro pe vis sile ke do su ha merba mo mi jonyo go mi no funyo go shorobadi ugo Sunday here keze ke pekola de we ke newly ro ugo Shalom Mission School result ke huburi sibada meche deri ha u ke ni se pula ya mu chi theory ugo 100% pass ha pass pe vis se ke le ha la ni pu thezieba mu u ke ni se ke huri pe si ya mu ni ke chagi u le se ki ha la mu students kola chabaje Tuesday nye pass ke le gola felicitation program bo badio musunu ki hukra tamigro bo ledi felicitation program nu ugo lesiki ke pathago mu students ko je ke pekro do sala ni ke chagiri program hawala chabaje puti ke se chizo mu ni ko beje